Katanat PHE ke Sarkar Jela Lingba Uba E Lawai Additional Chief Engineer kala pentip bakan penkre la ka jong ka line penpoi sya maulai kenang ban weng ya ka jingkerdo ka baki nong song snong ki mat kat nang yat ki por kisngi. Habakran sikilat patai kubor hadien ke jingwan jurip yaki line ha ka step jong ka sautri unai lor arja arpusan ringkat ki officer bat ki noyalam ka seng samla maulai pelun uba E Lawai ulaong basyan ke Sarkar kan sedang no yakani ka benta. Kajing hiar jurep kala sedang na katop ka badan ha MLA hostel Kandailat nang ta 10 ha kabala pet ya kajinglat ka na kipai halat laumali ha kabala phia baka kan rong sa maulai bat sa laumali bat katop ha maulai mauro ban sam syaki keleng kisnong ka maulai. Kumban sukdo baka seng samla maulai pelun kala pha jingtho show chief engineer katanat PHE hau bana yoyong arja arpusan bandawa penbiang sa maulai hakaba hakate kapor la pentip baka kawantang arsin sitayo. Mani supply supply memang kasi ada top marketing. Tambah nak akhir lah maulai bre la regulate nak distribution bre ke. Kum gidong ila regulate nang take na colony. Ganyi ka ya memang kasihan dia top. 24 hours. 24 hours pengen ya top. Em kata yang suku kan. Log di 24 hours mo kaba sedih yo mo yo o be pro stio terna yo tak stio. Yang nomor bila divide susu gidan bun locality. Di la divide not di locality ke nama belabun pala di snok ke kada la divide no. Ka mengi supply memang kasihan. Em masuk tu yang kata di supply memang kasihan. Reng oi pikir wan dina ka umpa pe te. Ni susu kata ka jinghet na locality. Reng ka problem ka ba ni sebentar. Kalau ikwa ba kat ba wan kata ko itu sanction. Bentar lang nuru apa solve ini problem. Kung bagi pressure kalau kung nyo adol paduna South Steel. Mas ono mantah tetap mulai kamdap dah bro. Kani tetap mulai hampo mulai muro kamdap dah full ini atau tiga yok mas steng te kanum la man supply bro mulai tiga apsam di por. Te dengi dapat he yu dengi replace yu lain nang tei bat mai ta kambon ngila man ai ka kambon ta bot pressure kam he kini pipeline bro kini bus beli bang replace bat mai te ngila man pendap ini ka top tengi pendap de tu ngatrai kan ngini yok man supply ti kisnong kambon di kisnong ngila ban circulate tu ban supply ti chamolai kin kadika en ko kadika tahi bangail dia ni ba ngindur kam sa beli tu pipeline terladap tu pipeline tingin sutu ka kan dap bayi ko mga tip mga sutu mga beli ba you henry to ha kajing supply sapi hadin ni katakin ya kata imat sa hading sayo jing pichai pipa hadin kalike su hi ka kata mo ya tate te kadon kalike te ka kata ikan ya tate kaya jing duo jo ka te kita ngi berkai liki sa plug kita ngi lob cool ba ka phase 3 ka to kila ilot ba karbon ka leakage kalau 35% ini leakage ka ya tingin plug kita issues ka kita lan joka mulai hi berkai ka we kum kiwi berkai ka selong hi te kum ono kadika mulai kadika zone 3 zone 8 te kita kila li kila ka mulai ma kala jendap lut ka li joka phase 3 line tidak ada beli lagi tipe lain kita lain dah in angin kini ki berkai in inject lagi kita lain berkai te automatically kita ka jing leakage ikal kan saduna ba pipe existing tu kini ilang baki pipe batmai kini ilang hadu ta kapor ba ngila long satisfied baka pipe batmai kal abyang ba bagi chufis out na ubud ya ka pipe rem bagi lek buru ya tabai thamai kalong ba ya ba mtep shandu ban yo shandu badun shandu ba yo bon te bur khai hap saksnai skilain hap pit lut berkhoi te hadu dang long satisfied ba ni sa fish out nai klai fish 3 tu ngambang tak fish 3 kalau fish 1 fish 2 ka ba fish 3 ru ka fish 3 kambut etang yang sinong mulai kambut ya berkhoi ikan silong area baju yo te kalau no additional water kan kalau no ka bakam tamkan batam kan ndi batam kambut additional water te katu bar kabarem te hai ngatrai hopefully but ki dan hi skim bangi pas bo ki kum ka putar pur mauri kum skim modal baki yele even distress ya richlong yele in pa skim beret ke bangila te nga kerman ba nga try nangi la kita ber khai try kan yarap sibon ya ka jing ai sha mulai Nakaliang kaseng samla maulai pelun lingba uba Edwick Eddie Majau General Secretary kala kentu yo MLA ke maulai uba Bright Star Well Marbanyang ba unia keren lam yakani ka benta bat ke Sarkar na ka benta ka bit ka biang hakathan maulai barok kawai kajing siu hamulai kino mulai barok ki siu kumaju siu hi barbor
kat ba ko ki siu ki mi hok ka ki wei ba kisnong bang yo tip ki long ba ke jing siu kim la kham kana ji siu ndai jing yo bat kolong man la ka sngi de de na ka benta ko i bang yu ni sim hai ni kamat ban pen sngau ya chief engineer de hadian bang le kan dui ke basngat kolong ba ma iru ikhlem sim la ino ni ikhlem sim la susngap kum ni ndai rengkat bari additional chief engineer na ewan sikmat ban pet ban khmi ban penmit penbiang nam ta jirong kam jong ne ka jing jang ko te ha ni ka si bamenta bat kolong lingba ka jing pressure jing kan mau biang ya chief engineer bat kumju di additional chief engineer kolong bangin wan ban pet hang ne kumnu ka jirong jing man jong ko hatu hai jing de ko ni hai ka ta ka jing ko jong mempoi hok ke te hadin bang lawan bang sabing lai bakla pensal limba ko office ba ya ke ka deling baki bakla ali ki pat berim kemla shu ba bikin penpoi tenrai ke jing kular kolong ba nangis mat bikin pen bhai ki pipe bat kumju ru bikin liru patmai dengan kermen ba ondang ada play kata ke bro bangi kular oke bangi ai ke jing ka kamat dawa chika department kan sa urlong limba ki pat patmai di kita gede bangi setunat limba ko office jong chief engineer ringkat jing wan lang jong ki staff bro ki balawan ban sakilang berki semembo jo sen semlang mulai pula kan kesengi kita di kular ban ko office gen sale kamplo di jamentahi kidang kipan por ngi katu kat ni benai la pendap tengah hadian kata sangin sai ke perkiso bemi nak ni ka jikran jongi ti nak kalian juga sengi tang ini ban ko an penpau de kai bangi ko ban pesngolam skipai ba chumla ke lomba kadon ki jingkalah ki sengi ki por ba let namar ba leba ka jimi jok seng chmat ban peni ya kita kimat ba jing e mai kendu ndai kadon jingkalah kendat ba kila hakajaka binyo tang ASEAN nek ladon da yo ASEAN laisian sosin steo de bangi kam prosyo kolong bangi kermen ba kai bangi la dawa shika sen o amin shika department kolong bangi laun no riusian steo de kani gade bangi ngelong confirm haru rata de ka kawai ikwa ban shu penpau ni kendat ya i nomi khmat ban borom jungi min songba ba in kran lam me kani kamat kalai kamat kabakhia kamat nam ta ka im gayap hi jong upai ba nu song snong mulai dara tang seng samla kami shmat mrei ki wei le se kimi i ki le mala ki le kelut kan bu jing e bu jing ma ya ka snong be it jong ite lingba ka jing rap ji kersanang jong i nong khmat kin mi lam kin pesmol mi kin kamat ngso kota kam plan shu bat ngikermen bakani ka jing dawa kamat ring kalong ka ba job kolong bersisok na kam ta ka jing biang hi jong pai ba bubun jok snong mulai ka bangila wan ban pet hing kembangi tip ya uni connection ka pai bi ka dei na po ka office assembly dah hang tu ka connection ka ya dapat ka pulu tu hajan ka market hajan tu ka jingking pulu de kumta terter ni wan mentah ni ka moro ka bedai ka main source ka pen supply ki po mulai hakani ka por habang ilit cha ka office ki ngila ai lang ka city shau MLA MBC bar syakir masnong baro jong snong mulai na pusngo ikani jing e kaju ka city mengira shu office ka kaju ka city mengal ko pilang shu MLA Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya